Kũringana na aikari arĩa mathengetio kuma mĩgũnda-inĩ marĩ na mĩaka ĩtanyiheire 10 kuma megwatĩra mĩgũnda ĩno kũhĩtũkĩra rũhonge rwa ũrĩmi rwa ADC, makiuga matirĩ marataũkwo gĩtũmi kĩao gĩa kũrutũrũrwo ona thengia wa gũkorwo marĩ na maratathi ma wĩgwatĩri na magakorwo mathiĩte igoti-inĩ nĩguo kũgirĩrĩria ũmomori ũyũ. Umeona mimi kununua, mimi sijapatiwa na ADC, nimeuzia na wale walikuwa allotted kwa ADC na wamelipa kila kitu, na nikakuja nikafence na nimekuwa hapa with the harmony bila kuulizwa na mtu chochote. Nikafence, nimekuwa nikilima tukiwa na majirani zangu. Wakati wameweka hiyo ukuta, kaumba fencing master, tukaenda kotini tukiprotest. Hiyo ukuta imepitishwa kwa hii mashamba yetu katikati, hata iko pale. Wakati sasa imewekwa, tumeenda kotini, tuko na court order, we are not supposed to be disturbed by anybody. This is impunity. Mtu akikuja hakuna court order, hakuna nini. Ukimuuliza anasema from above. So hatujui hii above ni mpaka wapi. They've never even one day since last year when we executed this case, they've never stepped in court. Why? Because they know they have nothing. They don't have any papers. They don't have any correspondence, and we even have a map that we bought from Survey of Kenya mpaka na receipt, na land yetu hata ijakuwa subdivided pale kwa Survey of Kenya. So I would like to ask the government kindly, kuna watu ambao wanawaharibia jina, kuna watu ambao wanatumia jina za wale wakubwa huko juu kabisa wakisema ati hii ni shamba ya mkubwa, hii ni shamba mkubwa anataka hii shamba. And what I know, kama ni mkubwa anataka shamba, si ata approach mtu akwambia kwamba nataka kununua shamba. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara ũrĩa ũcerete mĩgũnda-inĩ ĩno akĩorota andũ kĩũmbe thirikari-inĩ na kuga harĩ na mũbango wa gũtunyũkithia ene wĩgwatĩri nao megwatĩre. Mũkamomorera andũ mĩciĩ yao, andũ mena taito, andũ mena marũa ma ADC, ndinahota kwaria na CEO wa ADC nĩgetha njĩre nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, no athuri aya nĩ marangorire obici maranjĩra njuke nyone. Niĩ ndĩrenda kĩhoto kĩa andũ akwa kĩoneke. Gĩcigo gĩkĩ nĩ gatagatĩ ga icigo iria irĩmagwo irio na njĩra nene gĩcigo gĩkĩ kĩa Naivasha kumana na ũnoru na wariĩ wa mĩgũnda gũkũ. Tagwo Center 1 mũngĩona ĩno barabara niĩ ndakĩte nĩ ũndũ wa security na ngaka police post mwena ũrĩa. Rĩu mũgũnda ũyũ wakĩrĩ wa ADC nĩ wendeirio athuri aya na angĩ aingĩ, no rĩu kũrokire andũ maramomora ngiri ciao mararehe ng'ombe ciao. I'm a retired army officer na nimeleta pesa zangu hapa ya retirement. So mimi nasikia vibaya sana na mimi sijui niende wapi. Hii ukuta peke yake nimetumia 1.7 million. Wameharibu store, wakaharibu mahindi yangu, wakaiba ingine chakula za ng'ombe, kila kitu wakaharibu. Walienda kwa wakili wetu, wakajaribu kumcompromise, akakataa. And he told us ni nani. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Annie Ngigĩ Wanyamũ.